Aha kya Nkokoma Primary School Mugombora ya Buro mu district eya Butambara niho nyamwingi w'abantu yayitaranira okwakira His Excellency Yoweri Kaguta Museveni obyaba naronda obushagiki eriizooba. Hona nabwe President Museveni yabashendekerizibwe First Lady Honorable Janet Kataha Museveni. Omu district ya Butambara ekibiina kya NRM tikirakozire kurungi omu karuuru akahwire. Ekibiina eki ekyarwanyisiriza omu karuuru akahwire tikirasingire ntebe nangwa n'emwe ey'omunyeshengyero omu district egi kandi we omwebembezi w'ihanga akatunga obucweka 25 arigana. Aha murundi ogu abanyabutambara baraganisa omwebembezi w'ihanga guno bisha kumutuntumurra abo boona abarikuruga omu rubaju orukuhabura gavumenti kandi aha bwa purezidenti ekikye munonga nibenda kumuheereza obucweka burikurenga 6 aha buri 10 obw'obururu oburaterwe. Mpera masogo ndi opposition esawa yonna ebutambala njigoba NRM oye! Museveni oye! Bwenje na mutima! Ari kugambira aha raregi speaker w'ishengyero ry'ihanga kandi ry'omuhwezi wa mukuru w'ekibiina kya NRM mu bakazi Right Honorable Anita Among yagira ngu buri mwebembezi weena ayine obuvunaanizibwa bw'okureeta ebyentunguuka omu kyanga ekyarikurugamu kandi aharikutuura. You should lead by an example. At least have a home where you can be sleeping. Boba mukulembeze olina okuba ekyokulabirako waakiri n'obeera n'amakaga g'osulamu mu kitundu ky'okiikirira. The MP that they have here does not even have a house. He is in IDP. He is a refugee here. Ogu yajumirira abo boona abebembezi abarikulemwa kukora ebyentunguuka omu byanga ebibarikurugamu batyo bakirukira okubikora omu byanga ebindi. Nemubanga gye mukola. Your Excellency, a member of parliament I'm talking about has instead gone to build a hotel, a garden in a wetland in Kira. Mukama wange President omubaka wa parliament ayogerwako mu kifo ky'okuzimba eno ate agenze eyo e Kampala n'azimba ate mu Lutobazi. Alhaji Moses Kigongo ori omuhwezi wa mukuru w'ekibiina kya NRM yashaba abanya-Uganda okuba bamazima baba nibenda kuronda akaruuru. Mukitegedde bulungi kiba kya bulimba omukulembeze okubagamba ekintu ekirala. N'olwekyo abakulembeze b'e Butambala mubeere b'amazima mu bantu be mukulembera. Omukulembeze tabuzaabuza abeera straight. Sikwogera kino ng'ate otegeeza kino oswala. Ari kugamba aha raregi ori omukyala w'omwebembezi w'ihanga Janet Kataha Museveni yashaba abanyabutambara okushagika NRM hamwe n'okwetantara abo boona abarikuvuga enjiri y'obwangane. If you vote for NRM, therefore, Bw'owagira NRM n'olwekyo we'll be voting for unity. ojja kuba olonda obumu And peace. era n'eddembe And stability. Omwebembezi w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni omu kugamba kwe yajumirira abo boona abarikwebembeza okubaganisamu abantu omu nganda hamwe n'amadiini. President Museveni yatunga akakumu abanyabutambara ahabw'obutasiima gavumenti ebyekozire batyo bakiihamu ogw'okuhagira ab'orubaju orukuhabura gavumenti batari abo ab'ekibiina ekyarwanyisiriza. Ntandike okweraliikirira abatambala bano ne bafuna bino byonna ne baba awagira opposition mugenda kwereetera ekisiraani mwegendereze. Gavumenti NRM nebawa bino byonna mwe ne mulonda opposition. Mbasaasidde kubanga nze ndudde wano
emyaka 65 mbadde mu bya Uganda bino bw'otabeera w'amazima Katonda tasanyuka mwegendereze. Omwebembezi w'ihanga ekiro kya nyenkyakare naija kugumizamu n'okushirira obuhagizi omu disitulikiti ya Nakaseke hamwe na disitulikiti eya Nakasongora. Makuru aga gashakwa Ronald Ngabirano.